Nay, sabidong mo't na tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kaw. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidol-duli na kiti sa sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket not dari tabuk yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Kablaawan ken pagyamanan da kayo amin as supporters, kastamot kada kayo listeners nga awan labas. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan ano pa ulwan. No agkurri ti kinaapal. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Nagpasikat na dya bakit? Nay, kano pa yan nagbalin ka amang kagamod bakit? Sasawang mo? Dumayamudum ka kasla mangkukulam. Asino ayat ti kulkulamag? Mauyong kamot. Asino ti orasyonam. Uno agkarkararag ka. Masursurunak lang arudan na yun nampay. Ipaspasikat ni bakit diling asumang puten di anak na. Kunamutlan aggapon iji abroad. Di talaga yung Manila ti paggapuan na. Ah, akit apalan manan? Pagan anok nga apalan, Manila laang ti paggapuan na. Imbag kumaan, agapo di Amerika tamamati akpay. Una daytan, tila pakasikurang bakit? Masurunak nga rod. Masurun kay titaw saan na masurun kan ka? Maday, ti kasta. Apay ayata masikuran ka kanya. Oo, makita mo dayta. Di mo kaya't amasikuranak ka. Nga masikuran kay ti pada matao. Ngawan mo't ar-aramidin na ka. Diyak kaya ti pasikat kan agraraman. Maawata kung bakal. Di mo kaya't ti pasikat kan agraraman. Tati kayat mo. Kat sikalang ti kasta. Ay unay daytan kaka. Nakapasyar kayo mananan. Umay ko itadtay pasarabo yukin ni Kriste. Nagapo na nga eh. Nagapukin ni Kumari Diling. Madto. Dito yun Dita. Agyaman na ka na. Ibagayin to ko ni Nana Diling. Agyaman kami unay. Sige tenak nga rudin anak tanig. Dardarasak nga med. Nga may ko lain tutoy pauit da Diling. Para kada kayo. Bareng anong magustuhan ni Kriste. Kat saan ton nga agor-orasyon. Agorasyon? Ay kagayam. Ay, dumayamudom ang maluksaw ka Nana Diling. Apay ngay? Umapal man na. Laglag nga ubeng. Anya ngay ti apalan na kadakwada. Mauyong mo't day ta at tao. Kita akman day tayong tada. Makitam. Excited ka makakita. Siyempre pasarabo ko naman. Luktak nga ro dun Sige. Bisa. Day talaang? Saan ka amaragsakan? Pagan anok may dayta? Saan mo't aday tay sabon apara kutis porsilana? Day tamot nagalas. Nay, ada pa'y lotion kas ka na makmakan.
Day ta lotion. Nagalas. Nang tanda pa'y laang kas tamot lagayam. No, unay daytan kaka. Among bakay, uray kanunong nasagot no nagtao diti puso. Apresyaran kan pagyamanan dayta. Maka-apresyar. Ay, awan kan bakay. Kwarta mo tinaigatang ka nagit asagaw. Pagyaman ka ate, nikanda ka. No saan da ka ngay nikan? Amang ano adumanan ti saom. Ulitak, Mark. Nasaysaya at adidak inikan tamasurunak laeng. Nakikita ma, no 20 kayo at tao ang nawarasan iti kasta. Manon nga na dyan, dakkel mo na kantidad Isasaan ka nga reklamo, padawatan da kalaang. Sa bali kumaat, inted da kanyak, saan akasta? Nalala, pagbali na, ay ina nga unfair no kasta. Kahit si kangay nga raw, anyamot nga, tinaitid mo karakwada. Awan, isasaan ka akong didilaw bakit? Unay daytan kaka. Anak, nada magkauti madi nga style mo. Anyat sasawin nyo, tatang? No ikan na kay tisagot ti may sa tao. Suruwam kagyaman kan mga presyar. Nga urayan niya pa day taamay tidkan ka. Imbaga kaya nga men, ngay kandak itinagalas. Sa balay ti ugalim anak. Anya manon ti parwarin nyo, tatang? Maday ti kasta. Madmadi aja agi padawat itinagalas. Ay, numada magdadayta saan da kanton nga ikan. Nasaysaya at pay tapnawan ti pagsaksakitan tinakem ko. Unay daytan. Sika ti inikanda, sika pa'y ti agsakit tinakem na. Just kay arik na. Bakit? Apay, di mo kaya ti trabaho? Anya trabaho? Agsapsapol ni Mrs. Paulina iti katulong. Anya? Katulong? Anyat pagkit kitam kanyak pigad? Unay daytan kaka. Laisam samat ti may sa katulong bakit? Anyat pagkit kitam kanyak cheap launay? Among bakit? Nadayaw day ta trabaho. Ngamin, kaslang trabaho kamot lang iti bukod mo apagtangan nga agluto, aglaba, agdalos, kanda dumapay. Ay, oray jak makaigamit ti kwarta no kasta akita ti trabaho. Anyan, among Kriste, bakit? Adayaw, anadaydayaw ti trabaho ti katulong. Ngam ti babae, mapan na agsala-sala dita, makin inarakop iti agduduma alalaki. Di nakman pilitan. No kayat mo, si kanti sumrek akatulong. Unay daytan kaka. Anak, nasaysaya at matlaeng nutulungam nila kay mo ng trabaho. Ay natatang, inasawa nak ni Mark, tapno palamutan nak, saan kat asyak timang palamut kun kwa na? Saan akasta, anak? Masapol nga binlulig kayo tirigat kan ginawa. Taday tati sinapataan niya o di nagkasar kayaw. Adula, amin? Anak ka, ikatam ti madi akababalain. Taday tati mang dadaal kan ka. Uray puutam ti sao. Ay natatang, saan asyak ti suruyo? No kayat yumag ti mapan agkatulong in kayon. Ay, unay day tananakaw. Jak amaw no asino ti timaw tawidam. Saan kami ba't akasta kaninanang mo? Just kay. Mark, anak, bagbagam man di asawam. Nagrigat ti kasjay, aglablabos. Awan mo't lati denggan na nanang. Di nanto pa ipangag ni tatang na akatugangak. Mas daawak.
Saan mo takastay dinagam mo kami? Kinilatis mo pa'y kumaan na imbag ti kababalin na, sakbay ngay nasawam. Umak pa yan, nanang. Ay, sa bagay, oray siya, maumak mo tad. Awan, ti sana maumakin ko na. Talo agkurri ti kinapal na, kat grabe. Mangibabain nga road, oray kumamot no adda mabalin nyo adwa. Dahil tangarot ti pagbainak na. Talaga ang mangibabain. Awan mo't ti ipangag na asaw. Ay kano kasta ti asawa makamukan. Bakit? Apay nga inistorya mi ti sabali at tao na iti banag anay itad kan ka. Dinak man dila-dilawan. Mane, ti kastyay. Istoryam ti pananguyaw mo iti nait itad kan ka. Apay nga min ngay kandak iti nagpapangit. Pati gaintad ni Mimi Abadom. Inuyaw kan inistoryam pa kat nagpintas mo tayo jay. Kasla ginatang nala di igid. Saan nga gat-gatang ni Mimi iti igid? No iso ti aggatang, basar, no department store ti paggatangan na. Kan pilpilyan na ti gat-gatangan na. Jak lapat yun day ta. Makita mo tinalagdak saan? Bakit? No sagot, kat ilalaem, kan apresyaram kunak manag. Apay ay takas ta ti ugaling. Nagalas. Makauma kamot, sang kadilaw nak. Ay, jak amokin ka. Mababain ako na talaga. Okat, papanamngay. Inak ilamang tiropak ta mababain ako ni Aramid Mao. Anya? Apay nanang, nagbastos mo di anak yun. Anya ay tinaramid ni Mark. Nagpatnag asana si Mangpet. Damagam di tabagem. Agpada kayon samot nga ginabastos. Ay na, Kriste, dayta panagniw-ngiwat mo, pagbabawyam to. Nagalas to galim nanang. Sumangpet to man lang dadya lalaki ta karakaramutak tirupa na. Sa dino ti papanam ako nam, anak. Inak pa lang ijayan da ulitag akabagis yaw na. Agyana ki jayan, aging kaasan nga agbalbalim ni Kristi. Nasaya at magtapno agnakam. Talagang ikak ti pagnakman na. No saan latang agbalbalim, saan ko nasubyan? Ay unay kat ngaminin aya, just kay. Tatang, di naksamot to na ayatan ti asawak. Makalawasan asan na nagpakpakita kanyak. Anya ngay tamok dita. Alam no siya kamay sa. Husto, tinaramid na. Tapno makasursuro ka. Makaamiris ka. Tapno ibagakin ka, Kristay. Nulaglag nga asawa ni Mark. Kinabil na kakuman, sana ka pinanawan. Kantisan tayo nga amaw. Amang ano nakasara ka, ni tinasingpet, kan nagagat ang babae. Saan apuno day ta, tatang? Saan apuno day ta? Anyat mabalin mo ngay, lupod no day ta. Saan, tatang? Ay, awanay, laladawon ti amin. Kat no saan kalatang agbalbalew, talaga ngay sukat na kan. Tulungan dak, tatang. Kasao tayo ni nanang. Tatulungan na kamang sapul kin ni Mark. Ay, mabainak akong di patulong. Sa kalpasan na, isumot lang tati ugalim. Ay, sana. Saan, tatang? Agbalbaliw akon. Tulungan dak amang sapul kan makisarita kin ni Mark. Pangaasiyo. Apaya sinurot mo ti apok dito'y baray ko? Lola, ang pakaasi ak ngirwaryo ni Mark nga asawak. Asawam pa'y aya di Mark nga apak. Asawak a Lola.
Ay, nagkuna. Kano nagkasar kami, Mut? Ay, oray nagkasar kayo. Tasaan na kan, akayat. Anya? Oray siya. Naamwak ti kinadakas ti ugalim. Jak kayat ti kasken ka. Iso pumadaw kan. Masyan kayo Mut akanyak, Lola. Ay, awan ti pakapakasay. No bastos nagpakpakasay. Agasam mo na ita. Nakauyaw ka pa'y kanaw. Managtagibasit. Tarabitab. Kanawan pa nakapnog na. Ay, da kaya tikas sa babae. Iso nga agtalaw kan. Agkarkariak mutan, Lola. Kunikari kiti sangwanan ni Mark ngagbalbaliw akon. Ay, kaya mo ti agbalin nga ron akatulaw, ah? Ha? Amak, nga uyawin pa ti may sa katulaw. Pagbabawyak nagijengin bagbagak, Lola. Amangan nga men, no awan amom at trabaho, iso akas ta ti bagbagam, nagalas ti kababalin mo. Pagbabawyak amin nun, Lola. Ay, jak amo, no patsin na ka pa ti asawam. Lola, Agyamang ka sa nasingpat ni Mark nga apok. Saan nakaapulos nga inapa? Saan nakapaya kinabkabel? Pinanawan na kalaang. Tambok, asan na akayat tirire? Kung saan na akayat nga raw tagkabili ti asawa? Isaw, amakamukan, amakisaukan ko ana, no kaya nakapay. Awan bibiyang kaun kun ka. ha? Unay mo daytan, Lola. Ala, Christy, ipakitam ka ni Mark at talagang agbalbaliw kan tapno maurnos matlaang ti pamilyayo. Awan kasi ti naimbag kan naimang asawa. Ipakitam na itakin ko na. Ditan papagayam tinagibusan ti pakasaritaan na napauluan. No agkurri ti kinaapal. Dito'y programa tayo. Unay daytan ka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.